Dear Mr. Lonely. 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 Naimbag nga orasyo amin papagayam. Iti da ito agundaway, intay ikandiag ti pakasaritaan main patunod. Ti pagayam ang nagpailingad iti nagan amayhang, adinan innanan, ti address na. Kastiman ti kunana. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin dita istasyon ti radyo. Jak inlanad ti pudpudno anagan ko, ket kiddawat, ngawagan naklatan iti mayang. Agtawa nakitan iti 40, ngem to'y pakasaritaak ket napasamak, idi agtawa nakpailang iti 22. Bueno papagayam, intay nga rutinggen ti panakaidrama ti pakasaritaan, pagayam amayang, dito yung programa tayo. Dear Mr. Love. Manong titawal mo? 22 akon, ma'am. Di kayagdanan. Langakla ang tikas la teenager. Ngam nasurukan abain ti titawan ko. Mabit laang, ma'am. Takitaan niyo ti sedol tap no mamati kayo. Oh, adte, ma'am, ni. Huwag ng paiso. Nagagatak nga agtrabaho, ma'am. Iso asaan kayo nga agbabawi ang mga lakanyak no bilang. Mabalin ka di, Mayan. Mangala ka iti police clearance wano NBI clearance mo. Ma'am, Di mo ko mapanunutan na pagduaduan ka. Ngam kayat ko lang ti agsigurado. Agsubli ka apaman nga addan NBI wano police clearance mo. sapay lang ko, ma'am. Tadi nakinukulaan ni ma'am. Agda clearance ko. Sapay ko mataawatin naknagpaiso. Agtuktok akpay. Sino ka? Anya ti maipay ko? Siyak ni Mayang, sir. Ada ka din ni Ma'am Lily. Ada. Isyak ni Alex. Ti asawa na. Mala, sumar ka. Sir, Di kagbabain. Ala, sumar ka. Umay ka, Mayang. Biliba ka. Talaga nagagad ka. Ngam ne, amano itirugrogi lang day ta, Mayan. ay na, saan ma'am? Ikarik, agnanayon ti kinagagit ko amakit kita yu ita. Sa anak to nga agbaliw. Nasaya at launay. Saan kami nga istrikto nga amo? Tangay stay in ka man. Aginana ka. Nulakit di taawanan ti aramida. Di mi kayat ka ni manong mo nga abuswang ti batin. Amang ano, sakit ka, Maya. Di kayagdanag, ma'am. Jak aramidan dayta. Nasaya at no kasta. Iso na laang, ma'am. Takid dawag ko maama minsan iti makabulan. Kat sumarong karak iti balay mi. Iranak iti day off ko, ma'am. Tapno mailiw ko mati amak. Awan paripon. Day off mo tunggal Domingo. Tada kami matitibalay nga agasawa. Mabali mo ti agawid iti balayo tunggal Rabi ti Sabado. Ngam agsubli ka kumamat laang iti malam ti Domingo. Tapno maasikaso na kami kanimanong mo iti agsapa ti Lunes. Mayat mat ti trabaho man niya anak ka. Saan kami ang mailiw unay kan ka? Ta tunggal Rabi iti Sabadaw. Adda ka dito'y balay. Untatang, nasingpot dagiti amo. Iso akas tuy. Agyaman na kiti Diyos. Naimbaglakit din ta nasingpot dagiti natumpungam nga amaw. Dagiti nga mindado maka ay na nakakaasid da. Dandan ni awan sarday da nga agtrab-trabaho iti balay ti amo da. Awan pa'y day off da.
Tirigat na, saan da pa'y idaas swelduan no kwa. Ay, saan akas tada mamlili kan Sir Alex, tatang? Sapay lang ko mga raw, ta saan ni agbaliw dagiti amom, nga oray no addanton anak da. Saan, tatang? Di ka kadiagdanag. Itinasurok ali maabulan kun nga agpapaay kadakwada. Napaliw ko at talaga anasingpot da. Iso apat tiyek asaan dan to apulos nga agbaliw, tatang. Sa dino ti kayat mo apanganan, ading ko. Sikan ti makamu manang. Sikat ti agpili. No sa dino ti kayat mo, ijay ti panganan tayo kada tatang. Kayat ko nga ipaay ti amin kayat mo, ading. Tap na sa isaya ato mo ti panagadal mo. Di ka kadiagdanag manang. Talaga nga ipamaysak ti agadan. Kat kayat ko, apaman na makaturpusak, makatrabaho akadagos. Tap na matulungan kayo ka ni tatang. Nasaya at day ka, ading ko. Di naktultuladan asaan anak kaadak iti kolehiyo, ha? Kasanumad nga min, kat tinutulungan mo ni tatang ananggad. Apaman na nakaturpos ka iti high school. Iswadi ka nakapag-college. Ading, Kat day ti makagapo. Isu akayat ko mati makalpas iti kursok, manang. Isu akayat ko ti manggad adagos. Tapno siyang tumat ti makamo kada kayo ka ni tatang. Ne, anyo dagito yung sangpat mo, mayang? nateng, Ma'am Lily. Impaw itda tatang ko. Kas pagyaman da kada kayo, tanasingpet kayo nga amo. Ay, una yan. Idanon mo to ti panagyaman ko kadakwada, ah? Wan, ma'am. Di kay agdanag, tama kadanon. Kat, kumusta damot nga, di ba na yun? Mayat-mat, Ma'am Lily. Naragsakak nga rod. Ta sumaysaya at ti panagbiag ni. Manipod na kastra kada kayo ababaonan. Si Kamat. Agpaiso, Ma'am Lily. Ma'am, di mo ko matagidaksan. Nang madlaw ko analiday ka. Ha? Adda ka di parikot, Ma'am Lily? Diyak laing pagarop. Nakariing ka pa'y lagayam, Sir Alex. Adala man tirabi Si Kagaya, mayang. Ala, sir. Api nga aging inom ka. Adda sarak mo inton bigat. Saan ka di? Jaka mo, no, somragat. Kasla, awanin ganas ko magtrabaho. Api nga, sir. Saan gamit na sabsabali kada kami? Sige. Dumngag ka tayo bagakan ka. Ngam, ikarim, adi mo ibagbagay iti uray asino. Ha? Kanayonan analiday dagiti amo. Saanan akas idi anaragsak da. Naimbaglakit din. Ta saan da nga agap-apa akas kadagiti dadtuman. Ay, unay matngaminan. Asino nga ta dito umawag? Sumbatak-latan. Taamangan na dagiti amo. Hello, good morning. Manang Mayang! Oh my God, iti ospital diti lugar tayo! Intaray ko dito ni Tatang! Kalaat-latan ang natalimudong! Anya! Sige! Umayak ading ko! Urayan nakdita! Kasano daytan manang? Kasapulan gayam tidak kalagatad. No masigurado ti panagimbag ni tatang. Ading ko. Ore agsardengak pala nga agadan no iso ti kasapulan manang. Saan ading ko? Ipamuspusak ti amin. Saan ka nga agsardang? Manang. Siya ti makaamong agremedyo.
Dakkalagatan ti bulbuludan, mayang. Kasla marigatan nag-amang italagkan ka. Sir Alex, amamudak man. Sa anak kadakas na tao. Napanaknakan niyo man siguron dayta. Ay, Pangaasim, Sir Alex. Kaya't kung agim bagti amak. Awanin ti sabali pa'y nga amok nga asitkan. Kaasyandak ko, sir. Urayan niya, aramidak. Basta mapabuludan dak ko, ma. ala. Tapno awan ti makunam. Kastoy laangan teramidan ta, mayang. Nas ka na matungpal ti amin ang bilin ko, ha? Oo na, doktor. Kanda giti reseta nga agas. Nas ka na magatang amin. Kastamot ang mapagtumaryo ko mati pasyente ti umno nga oras. Awan ti rumbang nga maliwayan. Oo, doktor. Alang nga ron, tasi kaswag pa'y dagiti dadong mga pasyente. Hoy, manang. Ito'y pala ang anak kamot talang ka. Hoy, manang. Ading ko. Anyat mapaspasamakan ka. Kasarsarita na tayo ti doktor. Ngamulmulagatam laang. Apay ka di. Ako. Awan, ading ko. Pasensya ka lang man. Ne, apay nga'y mayang. Kasla ka na yung kamutan nga agmamayo. Kan saanan akas itisigod, anadalus to'y balay. Ma'am Lily. Anyat mapaspasamakan ka, mayang. Pasensya ka, Ma'am Lily. Pampanunutak lang amin ti kasasaad ti amak. Kunak man no nasaya atan ti kasasaad na. Di mo't kinunam kada kami, asaan mo't abaybay ang tikabsat mo ti amayo? Pud na dayta, Ma'am Lily. Awan nga rod ti parikot. Iso ati kumatrabahong diti balay ti asikaswan. Oo, ma'am. Pasensya kayon. Kumusta kayon, tatang? Nasaya at mahit anak ko. Ay, pasensya ka na. Api nga daw kayo kanyak iti pasensya ngay. Wala. Taga po itinapasamak kanya. Kapilitan na sikat nagrimedyo. Dita, di ka pa yun matulungan na manggad. Tamay parit mo tanyag trabaho ak itinadagsan. Amumot ang makikarkarpintero aklaan, taday talang taamo kapanggadan. Awan ti pagdanagan niya, tatang. Ti importante kat naging ba... Ne, mayang anak. Apa yan? Makadultul ukak, tatang. Nagalsam ti rusok ko. Ay! Agdwadwa ni tatang iti kasasaad mo, manang. Ading ko. Ibagaman kanyang tagpay sumanang mayang. Ada ka ting nobyom. Awan, ading ko. Awan. Ha? Oh, anya nga rodan ti mapaspasamak kan ka. Jakmat ang mo. Anya? Uy, mabalin ka di matikasta? Basta, ay wanam ni tatang ading ko. Saan mo kumaabaybay-an ti amata? Si kaman ti makisarita kan ni mayang, Alex. Nauma ako na kanayon ang makisarita kan kuana. Nagbaliw mo tan. Saanan akas idi ang nagagad. Lili, Nasing petak, amom dayta, Alex. Ngam sabali mo tan ti sitwasyon ita. maawatan ka. Ala, di kagdanag. Kasarita. Nasaya at mat. Damagam na niya ti mapaspasamak kan kuana. Apay ang kanayon akas di akaslak kanayon nagmamayo. Wen. Siya kung timagam mo. Alang rod, ikagumaam nga amon no anya ti mapaspasamak kan kuana. Saan laeng ati asawak ti dumdumlaw kan kamayang? Ora siya. Madmadlaw ko mat ti sabali at bignay mo.
Napukawan day ti sigod a kinagagat mo. Kanayon nakas lama imay-mayang ka. Anya ka diti mapaspasama. Masikog ako. Anya? Day tatagpaysa. Nagbunganti ka na yun na pananggargaro mo kayo. Akatukad tigat at anabulod ko kan ka. Mahiyang nga. Masikog ako. Kasi ka di ama. Anya, Jake ko lang. Maya. Manang nini. Lily. Anya, Jake ko na, Maya. Ulitan man. Manang nini. Masikugan. Ni Manong Alex di ama. Takinid daw na kanya nga anakan na. Katukad ti kwarta nga inaraman ko a pinagpaagas ni tatang. Lily, bakit? Agpalawaga ko ma. Gatsi ka. Ulag ka. Hala, pumanaw kay tamat laang sakbay ang mapagaramitan kay itidakas. Kas tamat tanda si Kubo. Pumanaw ka! Pinadas mi kini Manong Alex ngayon lawlawag kini Manang Lili. At ti kinalupos na ti makagapo. Iso ang nagbanag akas jay ti amin. Ngem di na kami pulos dinengeg. Katap no sana na kumaro ti amin. Pimanawak. Iti day di matlaakan nito, Mr. Lonely. Ket jakon nagpakpakita pa'y. Namimpinsa na pinugsat ko idi ti komunikasyon mi kini Manong Alex. Ita, dakkelan ti anak mi, ngem jakon nakirelasyon pa'y. Nagbanagak abalasang nga ina, ngem tilaangan pakaragsaka. Napintas ti komunikasyon mi ita, iti anak ko, ken ti amana. Daytoy man ti padas ko. To'y pagayam mo, mayang. Agyaman kami matiti panang ipatulod mo iti kapadasan, pagayam ko amayang. No sakla amay sa, maawatak tinaramid mo. Ngam iti may sa nga anggulo, talaga abid doon. Apay nga minadi mo pinadas, tinagkid daw iti tulong iti sabali. Apay ngay manugot kalatan iti kondisyon ti amom alalaki. Ngem kasi ti kinunat, maawatak tinaramid mo. Gapota kayat mo maispal ti ama. Napasama kan ti amin pagayam ko, ket ti kapatgan, nagbalbaliw ka. Ket ingkid dawam iti pamakawan, tinagbigdutam, ket dimon inulit pa'y. Bueno papagayam, yung kay nangagan, ti panakay drama, ti pakasaritaan, ngayon patulod. Ni pagayam amayang, dinan inlanad, ti address na. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lovely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Ferdinand Feria. Ganiti matdireksyon, Joseph Glenn Binawe. Musika ken computer recording technician, Mark Molay. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay naimbag nga oras kada kayo Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay kanbiag ita kat impatulod. Ti pagayam ang nagpailinga di tinagan at Gemma, Manipud Probinsya ti Isabela. Kastoy man ti kunano. Dear Mr. Lonely.
Nagsurat ak tapno paidramak daytoy pakasarita ak kan ayat. Nabayag ngaminan anawananak iti trabaho. Dito'y ko anamiris akasapulak ngagtrabaho, tadwa kamila ang kininanang ko ngagbibiyan. Kalpasan apimusay day ditatang ko, gapo iti sakit. Naisinamatan dagiti kakabsat ko taaddan bukod da a pamilya. Ninanang ko ti rason, no apay ang nagbiro kak iti trabaho. Bueno papagayam, hintay denggan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan ni Gemma dito'y programa tayo. Dear Mr. Long. Ay naanak ko, nagsakit ti sikot ko. Jakon mayon na. Ipilit yung tumot ngamin ti mapanaglako-lako iti palengke kat bakit kayon. Kasanuta nga ron nga agbiag no sa anak ka mapanaglakaw. Kita ita kusina, awan amin. Di kay madanagan, nanang. Naawat akon iti trabaho nga inaplaya. Ay kat nasaya at anak ko. Saan kayon ton nga aglako? Dito'y kayo langan balay nga aginana. Mangrugi kan. Wan, nanang. Mangrugi ako ninton bigat. Ay, kay nakaluto ka nga rudan. Mabisin ako. Mangrabiitan Si kakaditi sekretary ni sir. Wan. Daisy tinagan ko. Siyakmat ni Gemma. Amok tinagan mo. Nakitak di records mo di office. Mayat ka di matla ang tagtrabaho dito'y. Mayat Iso na lang ang taanusam ni sir. Ha? Apay? Kwan. Maamuam to ti ugali na. No agbayag ka dito'y. Di mo pa'y sungsung-batan nagiti awag ko kan ka. Pasensya ka, Norman. Umuna ngamin nga aldaw ko itay ti trabaho. Diya ko nasango asinong batan ti awag mo. Busy ka siguro kadagiti katrabaho malalaki niya. Ay, saan? Saan mo kumamot a panunutan dayta? Kasano daytan? Nada trabaho, manmanutan nga kita. Adong ti oras mo di ta trabaho. Melody? Ay, saan ang melody tinagan ko, sir? Gemma? Sana si ka ni Melody? Saan, sir? Okay, pasensya ka. Adong amin ti pampanunutan. Si kakaditi nang teda kadagitinas ka na maira siya papeles? Ay, saan, sir? No kasta, saan ka pa nga inikan iti assignment mo? Saan pa'y, sir? Okay, dahito iti aramida. Masapul amalpas dayta aging ganitong bigat, ha? Sir? Ayabam dito ni Melody. Taday bagakan kwa na. Yes, sir. Rabiing, Gemma. Maturog kan. Naskan ngamin alapasat dayto ipapaarami ti bus ko, nanang. Ay naanak ko, manon arabiing agpuy-puyat ka. Sana bale, nanang. Ano sa kun tapno ada igatang ta iti kananta. Saan kan ang mapanaglako? Anong kaasi ka, anak ko? Maturog kayo kitin. Di da kon pakadanagan. Uy, impress kan ka ni sir. Good job ka kano. Talaga? Wan, kaya't natitrabahom si ka. Ay na, kat no impuy-puyatak dang ita a paperworks. Amok kastak mat idi. Ngam itatada kayon. Naksayan ti trabaho. Angam, apya na po siyang ka. Ay, anemic aksa. Kapupuyat kun Ay, kaasi ka mat Ay, ag-vitamins ka Di mo baybayaan tabagim. Jenna, kitawag man kun kahit ang agsangsang ta. Ibatang pala dahi ta cellphone mo. Pasensya ka, Norman. Ada ngamin iti biyahe di boss ko. Kuna na nga awagan na kano anyaman nga oras. Tapno ibilin na ti aramida. Yamat dahi ta. Iso day to yan. Mabitlaan hello, sir? One, sir.
Okay, sir. Norman, mabitlaan. Sige, sir. Aramidak. Bye, sir. Pinanawad ako ni Norman. Nice job, Gemma. Talaga kayat ko ti panagtrabaho. Agyamanak, sir. Makuna kamay sa kakadagiti maipagpanakkel nga empleyado iti kumpanya tayo. Sapay kuma tasaan ka nga agbalbaliw, Gemma. Girl! Cheer up! Kita man dun nang itritan ni Sir kada tayo nga empleyado na. Bongga a restaurant. Ngapsi ka, kasla kag sakit. Naibagak kadikan ka. Pinanawan ak di boyfriend ko iti date mo. Ha? Ni, taapay? Amamatan, gumurgura. Amukon. Agselselos. Dadado ti oras nga ipapaay mo iti trabaho. Ngam iso. Ay, Juan Nerod. Anya nga no saan nakamaawatan. Bye-bye di mo panunutin. Isuntumot lati umuna makisarita kan ka. Lumailiw kan ka. Ngata? Wan. Kasta no love na ka. Di na ipalubos nga agbayag ti saan niya pag kinaawatan. Oh, ada ni Jude! Jude! Ada kayo matgayam dito eh. Ita kailan nagkita niya? Agam amukay man? Gemma, iso ni Jude. Jude, iso ni Gemma. Hello, Jude. Jude, ni Gemma. Kumusta? Oh, dito'y kan table mi, Jude. Tapno ang damot lalaki akadwami. Sige, dito ako. Wanya, enjoy ka di matlang ti get-together party tayo? Wan sir. Adugayam dagiti barbaro akakadwa tayo. Namamu matlang ida? Wan sir. Nang rona ni Jima. Nasingpot ni Gemma, Jude. Sir. Mabalin ka di nga agaramakan ko na? Makamu ka. Angam ne. Amo nga do ti chicks mo. Awan mat, sir. Di mo luklukon ni Gemma, tanasingpot day jaya babae. Nanang, bumangon kayo ditan. Aldawan. Sumra ka ko niti trabaho. Bumangon ako tuwing madamdama anak ko. Ni, apay nanang. Nagkakapsuta. Diyay siguro saan ko apandangan. Ala, nanang. Sumrak kalatanan Ay, saan ako na sumrak? Umawag ako di opisina. Aglangan aklaangan. Masakit ka no ti ina ni Gemma. Iso atalon nga aldawa sana si Mrak. Anya? Napanan sa kano impa doktor. Tasaan mo tin nga imbag. Awagak man. Sapay dudwa dala ang ije balayda. Amok itan ti aramidag. Norman, ni Gemma daytoy. Amo, Di nakmat namin awawaganan. amo mo lang busy kayo di trabaho. Di ka kaya na-disturbuhan. Anya? Apay ngay mawag ka. Saan ka di arumbang ada ka di trabaho? Ada kami dito ospital ka ni nanang. Anya ko ma. Ha? Ada pa aramitek. Kababay mo magsarsarita ta. Ang mga na makadisturbo ako di trabaho. Sige. Norman! Ha? Ni, imay ka mat dito'y balay mi, Jude. Saan na ka di apastrakan? Sige, sumrak ka. Punyayam, kumusta ni nanang mo? Naka-confine. Obserbaran da ka, no? Umay katulungan. Ha? No kasapulang timang bantay kan kuha na. Available la, Gemma. Nakasagana at tumulong ti opisina iti pagtaltalanam ita a problema, Gemma. Agyamanak, sir. Kastoy kami ditoy. Agtitinulong. Nadlaw ko nga roday ta, sir. Ni Jude, kaya't nakamatutulungan. Uwan nga rod, sir.
Amom ka di nga da na isang sangayan arik nanagan ka. Kasta ka di, sir? Nabayagan nga amok dayta. Ket sana takas no agkinaawatan kayo. Ni Sir Matt. Apay kid dinasangan. Sana narigat nga ayatan ni Joe. Mabalin mong isumrag ijay trabaho, manak ko. Kabaila ko, untag may sa dito'y balay. Wan nanang, sumragak ton inton bigat. Damagag manlakan ka. Asino di lalaki anang bantay kanya kaya daak ijay ospital. Ni Juday jay, katrabahwak. Kasta aya. Ado nga mintiin na si Kasok idi. Kat awan ti maibaon ko nga agbantay kada kayo. Baro ka di pa'y. Wan nanang, baro pa'y. Agar-aram kan ka. Ha? Nadamag ko taapay akas taunay tigagar na at umulong kan ka, anak ko. Saan ba't nga agar-aram, nanang? Ay, iwan kayam. Apay ngay ni Norman. Malakip ko yung boyfriend mo. Saan matan ngom umay dito'y balay? Awan day jayan, nanang. Apay nga awanan. Nag-break kayaw. Kasta siguro na, nanang. Di na kun kayat. Gaputad ado ti oras ko iti trabaho. Ay, anya ngay nga ron, anak ko, no saan na ka na kaya? At siguro sa balin, akayat na. Agyaman na kan ka iti tulong mo iti panaka-ospital ni nanang ko, Jude. Dayta ka diti makagapo, no apay nga inawis na kang agmerienda. Wan Awan mo't namin ti oras tanga agtungtong iti opisina. Uwan nga rod. Kasano? Kanayo na kamapan ijay branch. Kumusta ni nanang mo? Nasayaat mo ten. Napigsamanan. Nasayaat mo kasta. Gemma, I love you. Jude, Adda ka din namnamakan ka. Jude. Sa anak nga agapapura, Gemma. Ikan ka iti panahon nga agpanunot. Agyamanak, Jude. Nag-date kayo gayam ka ni June? Ha? Kasano ana amam? Ibaga ni June. Anya? Kaslag dua-dua ka kanukan ko na. Pudno aya. Sa bagay, maawatak. Ay tempay laang ni Norman. Saan ka di? Jack man amo. Jack amo no apay asap-sapulak pay laang ni Norman. Aging ka ita. Wanya, kumusta ang ti panagaram mo ka ni Gemma, Jude? Saan dan sapay ang nag-break iti boyfriend na, sir? Lalaingam Si Katirumbang amangabak. Ipakitam kan kuana nga isulaang ti ayayata. Uwan, sir. Kabailam day ta, Jude. Di mo ipalubos nga abagan na ka ti karibal mo. No napudno ka iti panagayat mo kini Gemma, ituloy mo ti agaram kan kuana. Pero, mauray mo nga tan Gemma. At dapay ngamin napanan na. Uwan, nana. Urayo. Amo na ka di nga umay ka. Saan, nana? Apay, adda ka din napatag nga ipagam. Umayak agarom, nana. Ay. Kasta ka day. Bala, urayom nga rod, baro. Close kayon sa amin kan ni June. Kanayon kayo nga agkuyog. Saan man? Uy, amom, agbagay kayo. Di nakman suro na nakasta. Ay na, awan dakas na. No da kayo tagkatuluyan kan ni June. Nakadanang tan dito'y balay. Agyaman nakiti pa nang itulod mo manan kanyak, June. Awan ang yaman na. Gemma? Norman? Kailiw ka na. Naamiris ko. Gawan gayang di mapiro. Kakaskan ka.
Anya? Mapana kon, Jima. Saan? Dito'y kalaan, Jude. Anya? Sino na ito eh? Boyfriend ko. Anya? Idi ka sa pulan ka. Di ka nagparparang. Itata nagsubli ka. Kunam ka di akas payla iti sigod ti amin. Inuray ko lang dahi ti agundaway para itinaan-anay a closure ti relasyon ta. Nalpason ti amin kadata Norman. Kat awanan ti subyampay. Iti dayta apa nagkita mi kini Norman, imbagak amin nga da iti kaunggak, kat nabang aranak. Dayjay matan ti maudi apa nagkita mi. Dayjay matlaeng awinaswas ko ti relasyon mi. Daytoy man ti kapadasa. Tuy pagayam mo, Gemma. Gemma, pagayam ko, iti may sa relasyon, rumbeng amaawatan ti tunggal may sa ti sitwasyon ti partner na. Saan at ilaang kayat na ti masurot. Ken kang runaan na, ket di nakabaybayan iti tiyempo ti pakarigata. Tay makatakunay-nay mo, iti rigat man, wenno ginawa. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailinged itinagan a Gemma iti probinsya ti Isabela. Tampok dito yung programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo. Kanitimat direksyon, Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay Panang Tarabay na imbag nga oras kada kayo. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket impatulod. Ti pagayam nga agnagan iti Rina at taga Nueva Vizcaya. Ako nana, adda lalaki ang nagarem kanyak, ngem saan ko nga ay ayaten, Mr. Lonely. Nupay kasta, sinong batak latta, gaputa amok nga adda natalged at trabaho na, tamay sa amang opisina. Ket day taman itati inak isalaysay, taamok nga dabasit adal ama ipaay na, kadag itinaayat adungdungeg. Bueno papagayam, intay man nga rudenggen ti pakasaritaan ni Rina, dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Anyamat tan. Jakmat tan maawat iti trabaho. Nagadun nga inaplayak. No anya lagitan. Apay ngay. Malas sa talaga. Imbaglangan taada ni Jerome amang mangtad iti kwarta. Imbag tada boyfriend mo amang mangtad iti kwartaken ka. When ngam saan kumot talaga nga ay ayatan. Kat, kasano nga rod dayta? Kasano ka makisango kan kwa na? No saan mo matgayam nga ay ayatan? Makisarsarita aklatan ngam pulos sa anak paagak kan kwa na. Anya? Sayang ngamin ti kwarta na no i-break ko. Awan ton pagbayad ko iti abang ko. Talaga mat adang nga ka anya. Managim bubukod ti kasta. Bagim la ti pampanunutan. Ngam di mo amo apanunutan tirik na ni Jerome. Kasano? Kat sa anak matla makastragan iti trabaho. Sipod pimanawak iti amo. Anya nga iti igatang ko iti kanang. Inikan na kalangarudan ti amom idi iti kwarta. Tapno makasubli ka iti probinsyayo. Ngam kayat mo matlat na ti agyam dito'y bagyo. Naimbag iti probinsyayo taaddadananang kantatang mo amang pakankan ka. Jak kayat ti agnaed iti probinsya. Ala, no kayat mo ti maaddan iti kwarta. Sige, aglako ka dito'y sango ti store ko. Itata saan pa'y amatutudo, aglako ka iti halo-halo. Kat iti malam, ag fishball ka.
Ha? O anya? Di mo kayat? O sige. Padasag nga rod day ta asing-asing mo. Rumor ta inton bigat, Rina. Agpasyar ta. Saanan? Ngamin, inakagatang kadagiti ilakok iti sango ti istor ni Agnes. Aglako aklangan iti halo-halo. Anda ka di pagpuunan? Pinautangan nak ni Agnes. Sige. Isubli mo ti kwartana. Ta siya kung timangtad iti pagpuunan. Ha? Ibagam naman o, taitad ko. Kan tulungan ka ngaggatang kadagiti masapsapol mo. Naimas ti halo-halo, ma. Siyempre. Rona, mabaling ka di sa rungkaran kayo ton rabi. Ha? Kaya't ka lang nga makasarsarita. Sige. Awan matparikot iti dayta. Nangat ko timbagam, Bart. Ha? Amo mat nga the boyfriend na. Ngam apoy asarong karan pailaan. Uray tasaan da pa'y mata nagkalay sa. Ay, sana na saya at ta, Bart. Hmm? Kasinsin ka pa'y mat nga ron. Di ka kadiagda nagkasinsin. Sarong karak lang ni Rina. Awan tinakas nga ramidakan ko na. Oh, Antoy. Agkape ka pa'y, Bart. Nang runa, tanalamag kita arabii. Agyaman na ka? Impay-pay sumti si marong karaan. Wen, kinapod mo na. Hindi pa ila kaya't ka sa rungkaran. Angan, naku na nga ni Agnes nga dan boyfriend mo. Amom ka di, Bart? Saan ko nga ayatan ni Jerome? Anya? Pampanunutag, ano i-break ko? Awan ton mang tulong kanya. Nang runa pa'y nga rod, tawan matrabaho. Naimbaglaangan ata intulok ni Agnes, nga aglakwak iti halo-halo iti sangot ti store na. Nga kasta, saan mo gaya mga ayatan ti boyfriend mo? Talaga saan? Kwarta na lang ti kayat ko. Kat, no agaramat kan ka? Mayat nak nga ta? Tulungan ka nga agluto iti fishball, Rina. Apay nga imay kaadi mo impakpakaam mo. Naskan ka di pa'y? Ala, agawid kan, Jerome. Ha? Rina? Oh, Bart! Tulungan ka nga agluto. Sige Mano. Mano a fishball tigatangan? Kwa? Sige, Jerome. Agawid kan. Ha? Iso ka dito kunam akaayan ayat mo? Adi mo mat ay ayatan? Ha? Kwa. Sige, Jerome. Agawid kan. Agsarita tanto iti sabali agundaway. Sige. Urayan ka inton Rabi EJ Dagusma. Sa anak apumano, aging ga makasarita ka. Awanan ti agatang. Iso amang rikaw pakmatan dito yung store ko. Kasladyak kaya ti agawid iti dagus ko. Sigurado nga da ijay ni Jerome. Ada nga min may sa atulbag kan kuana. No talaga saan mo nga ay ayatan? Nasaysaya at no i-break mo. Uwanan Danga kang tumat ngamin. Saan mo matgayam nga ay ayatan? Ngam sinong batang? Wangan. Uray anya pa'y tirason mo, tatalaga abidot. Iso nga agawid kan inje dagus mo. Tagsarita kayong anaimbag. Kaya't ko lang maamonti po, no, Rina. Ay ayatan na ka di, wano saan. Wah. Kaya't ko amalawlawagan tinangag ko ana sa uti kaabay mo alalaki itay malam. Wangan. Jerome. Talaga saan ka nga ay ayaten? Sinungbatan ka lang. Taam mo ka matulungan na. Tawan trabaho. Kastagayam. Iso ang nasaysaya at no ag-break tan. Kat pakawanan na kuman. Ngamin. Ginundawayak ti panagayak mo kanya.
Awan ka di Apolos ti mariknam nga ayat kanyak. Sorry, Jerome. Ngam talaga nga awan. No kasta nga rod. Agwin na swastan. Gaputawan ti nasayat a pagbanagan da ito'y a relasyon. No siyak laeng ti agay ayat. Pakawanan nak, Jerome. Inutak-latan abayadan dagiti na ititid mo kanya ka kwarta. Sige. No kasta ti ko na. Alang rod. Agpakada ako. Tawan mo't gapo na nga agbayagak pa'y ditoy. No kasta, siya tayo ayatan? When, Bart? Ayatan ka, Matrina. Bart? Kung aklakit din, maawan tinamnamakan ka. Agyaman no kasta rin na. Ngam, naku na kanyak ni Agnes. At chickboy ka kanong. Di kagdanag. Si kaitan tipang pangrunap. Bart? Uwin. Ikarigdag na. Si kanti pa may sak akayan ayat ko. Lipat ako nagitidaduma. Agyaman nag. Uray kaskasano. Napigsamot na ito halo-halo, Agnes. Agyaman nagkan ka, ha? Awan anyaman na. Ituloy ko latan da ito ang negosyo. Di kagdanag. Taabangak ton da ito pwesto biti sangot istor mo. Anya? Kababain mo kan ka, ah? O sige, adakan ka dayta. Kat, kumusta kayon ka ni Jerome? Saan na si Marong Karpay? Sinayang mo ti panagayat na kan ka. Sana balin. Tatalagamot asan ko nga ay ayatan. Ta sino ti ay ayatan? Ni Bart? Ay narina. Saan ka mamatpati iti dayja kasingsin ko? Chick boy dayjay. Agsusukot ti girlfriend na. Sigurado nga agbabawi kanto iti udi na. Iso nga itatana sa papay, adaywa mon ti kasinsin ko. Subag dayjay, saan adungag iti balakad ko kenkwana. Di kagdanag, Agnes. Namin, siyak itang ti ipay-paysona. Chick boy dayjay ko naklangarudan. Ay ayatan nak ni Bart. Nuwan, ngam aganad ka kenkwana. Mabalin ka diyan na unak tinautang ko rin, ha? Ngamin, ada ngamin nas ka nagatangag. Ha? Anya dayta? Sapatos. Hindi pa ilang ngamin akorsunadak dahil dyan sapatos. Nagnina ngamin. Kasta ka di? Sana bale? Bayadak to, ton makasapulak iti panggadak. O sige, di kagdanag. Ikan ka iti igatang mo iti sapatos mo. O, ato iti painteri na. Ato'y mati fishball mo, Agnes. Agyaman na ka. Ay, huwag kayo mo rin ha. Rimor itay ni Bart ah. Kabarbaro tay sapatos na. Jack amo no nangalaan ay tinggatang na. Katawan mo trabaho na. Intad ko. Intad mo? Wag. Kaasimot ngamin. Nabayagan akayat na ti gumatang iti sapatos. Nga awan ka no igatang na. Anya? Ay, talaga day Bart. Mananggod daway. Imposible, abayadan na ka. Saanan? Total, agayan ayat kami mo. Hoy, Rina, kita ama. Ama nga no gungundawayan nakalaang ni Bart. Ama nga no kwarta lati kayat na kan ka. Anya? Kaasi kang aglaklako ditoy. Nga mapanlakan ni Bart, tiganan siyam. Hindi. Ay, da kayo matgayam, Tata Victor. Ay na, makaturturog ak pailaan. Apay ka di, Tata. Parbangon pailaan nga mang disturbo kayo. Tapos ita, Rina. Kaano ka nga agbayad iti abang mo? May kadwan a bulan asang ka nagbayad. Ha? Hindi ka pa lang makabayad ita a bulan. Nasaysaya at laangan no pumanaw kan. Nga may, adda kayat nang agnaag ditoy. Kan may sa, ingatok itan ti abang. Isu ano di ka pa agbayad.
Nasaysaya at laangan na pumanaw kan. Agnes, nasayata naglukat kan dito store mo. Oh, unak manunapan ka na kitsyenda iti ilakong. Anda ngamin parikot ko. Sa anak ngamin ang anak kabayad iti abang ko. Gaputa ka na yun nga umutang kanyak ni Bart iti kwarta. Anya? Gusto ti ko na. Tiganan siya. Mapan lang ka ni Bart. Ay, Ay, wan gayam. Kayat ko amaamuan nga addain sangpet na idibalay da idirabii a babae. Adda pa'y gayaman anak da. Gaputa kaan anak la di babae. Wan, Rina. Anya. Kaya't nakadiasawan. Asaan na ka talaga nga ay ayatan ni Bart? Binagbagaan ka idin. Ngam di kamot ngamin dimngeg. Kaya't ko ang makasarita ni Bart, Agnes. Sige, paayabak dito store. Lino ko naklagayang, Bart. Ah, At dagaya man insangpet mo a babae. Kat kapaspas ngay napay. well, ada na anak ni. Anyangay nga ron. Isun ati pamaysa. Kapot adamot tan anak ni. Lino ko na, Bart. Ken may saan ka apod nung ay ayatan. Kwartam lang ti kayat ko. Katagyaman na ka? Tayo ikanak iti kwarta. Sorry, Rina. Agnes. Awan mo't siguro timakunam kanya. Tanamin ano a binagbagaan kan pinalagipan ka maipapan ka ni Bart. Kasinsin ko nga agpaiso. Ngam, Jack kanunungan ti kina playboy na. Amin aganan siya. Kat it-itit ko ka ni Bart. Ita, lino ko naglagayam. Napasamak kan ka ti inaramid mo idi ka ni Jerome. Akwarta laang ti kayak mo kan kuana. Lipato mo ni Bart. Tikat di aramidam ita. Mapan ka ni Jerome. Agkid daw ka iti pamakawan. Barang aging ga ita, kat ay ayatan nakalatta. Napudno kan ka. Ngam, insukat mo laeng ka ni Bart. Naimbag nga oras mo, Miss. Adda ka din ni Jerome? Wan, adda. Adda sa nga ilim. Umay ka, umunag ka. Agyaman na. Miss. Kapin anong ni Jerome? Kapsat na ka kadi? Wano, kasinsin na ka? Siyak ti kaayan-ayat na. Oh, Rina. Nakaumay ka? Mabit lang ha. Yalaan kayo iti pagsangwan nyo. Mabit lang, Salome. Yamamu ka kini Rina. Rina, iso ni Salome. Di kaayan-ayat ko. Ha? Kasta ka di? Nakaumay ka man. Nalagip ka na sa rungkaran. Sa anak na agbayag. Sige, agpakada akon. Adapay gayam naskan apapanak. Nagbiit ka, Rina? When? Sige. Agpakada akon, Jerome. Pasensya kayon itipan na kaisarpong ko dito balayo. Nabainanak iti day tagundaway, Mr. Lonely. Jack ninamnama nga dagayaman kayan ayat ni Jerome. Ket adayo pa'y anapimpintas ngem iti siya. Ket ita, adda akon dito'y Nueva Vizcaya. Ket babaan iti kwarta nga impautang ni Agnes, nang rugi akmanan iti basit a negosyo. Kastan, Mr. Lonely, ket agyaman ak. Tuy pagayam mo, Rina. Pagayam Rina, dumteng latta ti panagkamali iti biag tayo. Nga intay tumatan paglidlidayan ken pagbababawyan. Ngem kuma, intay amirisan ti gapuna. Iti kasta,
saan to kuman maulit pa'y. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama at ipakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingay di tinagan arena, iti Nueva Vizcaya. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo, kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.